IGP tempting shangvali kapen maramli tangkhul longrei zangda Manipur tribal organizations ngadatai makamyang avauhaira. Manipur Information Commission li khare shinau commissioner nungshi dompi athokpam na office khuihaira. Hallo, Tangkhul Express Pvt Pao Ringyaophi mahak Ningshen ina pami dale. Paobing may saina nangrumsa. IGP tempting shangvali kapen maramli tangkhul longrei zangda Manipur tribal organization ngadatai makamyang avauhaira. Ajahon tarik magathang IGP tempting ngashangvali asak avat kahen kala kamajit penda Rajya Sabha MP sna jawba leshamba wi office na Manipur governor di report misang hawa. Report ji MP sna jawba leshamba wi PA or PS na kabisang da IGP tempting ngashangvuna MP ji wi residential compound li wazang naga MP wi security personally FIR tharat majid hawa da report ji li pen. Rally kazat IDP bing jili ngayin khui ngasakda athumwi rally ji organize kasa MPG responsible saya da charge sahawagaji PH wi report ji li hangsanga. IGP jina vaulaga MP wi security personal pingli majida kajila pensanga. MP jina khaya restore shàkhavai da tempting shangva IGP wi tungli kan khana action khuimi khawai kala ali suspension ina hai shàkhavai report li tha kasang na dat PH in hanga. Pen da khalei jili tangkhul na kalong na makamya pongshok ta kahang ot shot ji ordinary administrative issue sada khuiran kachina. Ka top public interest ngasang sakhawa shok ta khalei hi Manipur hi kathada administer sali kathada govern sali khala kachi thaing sakada longrei jina hanga. Mi bingwi minginin sada MB jina maram wuivang khamasung abam jili yang sangkasa IGP jiwi aina ngating khuiran na ka ngatai hang a khalata wuivang thaika khui aina vai hawa da longrei jina MB wi otsak jili makhmya pongshoka. Supreme Court maninga ka High Court wi retired judge na thanda Manipur ayar wi aina High Powered Inquiry Committee Commission semkhavai TNL na pohaira. Maramji phashok laga kachang akhawe lungli report misang khawai TNL na pohaira. IGP ngashangvali shokta khaleji khayashla kahai senior police officer wi ming zakshing sakhawai kasanada Tribal Youth Council Manipur TYCM na maringa pa pangshoka. IGP li suspend sakhawai boda khaleji kala shilaka kachi hangda kapen shoka highway tili social media li makhamatha tuipor sangda khalemi bingli TYCM na makhamya pongshoka. Officer ji awi team ling soda authority na mi kahai ot ngurut chat kasana kachi ansam na phaning ung sakhaira. Public order high khawai ot ngurut ka khuina kachi la hangsanga. MP sna jawbai na officer walungli tui khangathu record akhala malai mana kachi la All Naga Students Association Manipur na hanga. Ot ngurut khuiran khuida chatkasa officer li personal attack kala makhangi kaphen leida khleji kala shilaga da ansam na hanga. Kala chiwi na communal feelings ngaphangda khale ning khrik laka social media li jada communal ning ka khrik leng khangasak chi MB wi office wi otsak china shok nasakta chingri ena pan khangrum li khangahan lenga sakhaira gachila association chin hangsanga. Shokta khale hi officer mangli maningla naka community li chai khari otsakna naka nauping khamataiya maring phatura da ansam na hangsanga. Manipur wi yaririn ngazanda khale atam hitharan angret mazakshi semkhavai concerned parties madailak ena maharaja jina masha yang sangda complain ji thakta khushok khawai ansam na pohaira tangkhul katam naw saklong na makhamya pongshokta MB leshamba na awi PA manga aina thakasang report ji mamashung mana theng wing sak ga kala IGP wi law and procedures athishurda awi official duties sa kasana gaji malai nga sakhawa da TKS na kapishoka. Police force wi mai zakshi khangasak makhamashung zai khari kaphen wuivang PH wi tungli legal action khui khami pohaira. Rak radamli law enforcement institution wi integrity ning kaha kala ot ngurut ka khuili ngak mi khawai maram hili accountability lengasak tarkar salaka da TKS na hangsanga.
यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन दी खरे शिनाव कमिश्नर लेहैरा नुंगशी दोम्बी अथोकबम न स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सदा ऑफिस का खुई तुंग शिट खुइहाइरा ओथ टेकिंग सेरेमनी जी दरबार हॉल राजभवन इम्फाले गवर्नर अजय कुमार फालाना एडमिनिस्टर सामिया चिली एमएलए थोंगम बिस्वाजीत सिंह चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल कला स्टेट शॉर्कar with senior officials being wajanga Nungshi Tombi Athokpam Team Kapangkhuihaira ji Reader Information Commissioner Sagasa Oinam Sunil Singh 2023 P Kachang Office Wina Shokvao Tili Zingkum Khani Shikhawi Tili Karana Athokpam na Office Haugapok Hili Gender Barriers Sakahai Mangmaningla commissioned with Darkar Kasa Pangshap Jipui Kami Nasara Ngapam ji Masai Hauta RTI appeals Kala complaint taràkha Pan Rahai Sai MIC he Rights to Information RTI Act 2005 with issued public authorities with tungni yarina hangphangà khalai yang semkhavai kala yarina information sampangran mashun khalaili kadom semkhavai hai khamina Manipur li kathum thang wuivang khawung RSS wi kathana Sar Sang Chalak Dr. Mohan Bhagwat na aya infali yari kathana pingli kharjan kasa sampangda khoka semkhavai kapong jingri khawai kala mangawa khawai kasathaira Bashkar Bhabra li angranangi khwigada communities ngadadai de wi kathana ping zangda mi shakhni shuruk khuya gaji ID pau sampanga Dr. Bhagwat na Ambedkar with Twikuida Liberty, Equality, Kala Fraternity with Constitutional Principle Pingchi, Aka Kangasali, Ngarung Kung Kahai Tarand, Mang, Mangawa Paya Kachihanga. Ngalay taràkha, Ningkhanin na Equality Laylala, Fraternity Kavad ina Shokvao. Fraternity hina Parat with Termanada Dr. Bhagwat na Hangsanga. Mi ting ting rakasai Manipur we hakmai thui kachi nidre sangai festival ajugum maguinen ina hawphokhaira yarwi tarakhana makhamya protest kasa tension alungli nidre ji ngaran ka hayata mathishurda aya governor na hawphokmi kha yarwi we ka gatom makazang kaji phungli ngahahang chithai haira yarwi lumshilao khamathan ina kazadna kachunga maningla shorkar employees kala security personnel na kachunga nga sahawada hanga MLA Pingwing Chaili BJP MLA TH Biswajit kala MLA TH Pasandali abam chili thayachi nitre chuwe khamataiya abam hapta kangje bung ngachakyang thekhuihawa nitre jili stall Shokvao abam wuivang khangahan lei saya kha ajugum ji mathai thuwa stall kachunga mashomana shorkarna kasho stall bingmang function kasa thekhuya gachi IT news li sambanga Civil Society Organization Ping Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Tampak Shongwi Groups Kala Internally Displaced Person Ping na Sangai Festival Kamyon Jili Makhamya Panglak ina Ngawao Haira Manipur lead retired police officer Akali Mayor Nauna Kapta Thaira Retired NPS Akoijam
Shanti Gumarli awe aru mayara nephew na kapta thawa kachi pau sambanga. Ocho ji pemtang shundwi shim shingjame mayang pam laika Imphal Westli kashokna. Awe aru akhoi jam kishan zingkum 25 na ali naume kap ka highway tili nauda khalata kapta thawa chi. Police Àthei shurda kishan na awovu chili multiple rounds kapta Shanti Gumarli naume thir khama gathum kada zilaga Raj Medicity li khwibaya kha makaner thua. Awi gatingun now the rims morkli khwiba hawa awovuli kap ka hai chili masangla kishan khalata kap laga apam chili tika haina chi. Ot shot ot sak chiwi ning hai mathairanga authorities na investigate sadalay da hang. Police officer li physical assault kasa pemthang ot shot li ngasunda Manipur police na Porambat police station li criminal case tha sanghaira. Police official Àthei shurda pemthang shun punga kha tamni Shanghai festival li makhamya protest kasami hangphangà hangchruk shika kokomi wi minada Govindaji crossing way na rarasai. Imphal East District Magistrate na prohibitory zingkum khalaili madung maganda atumni trei jiwe apam hapta kangjei pungli wakhavai sahawa. Police official na kahang security personnel na atumli khamphangà sada chingri na kasham khawai saya. Apam Chili Inspector General of Police Zone 1 IPS tempting shangvu na yangsang kasana. Police team shinau personnel zangda yaruiji ngathan ngasa khawai saya kha yaruiji sashi hawa. Police leader reportal kala placards aina tham hawaji. Shinau protester akana IGP Chili assault sawa. Officer Chili duipor por hawa da hanga. Yaruiji na nauda Palace Permai Strong Vada, Chili MP wi House Guards na atumni zang sakawa, kalajina police wi oting rudli hapawaji. House Guard wi ot sak Chili khangahan sa da IGP na Kately Kavana. A Palace Permai sli gazang la maning manada police na hanga. Ot shot wuivang paradia nyanya sanhidya PNS 2023 wazingli public servant li assault kasa oting rudli kahap. Security barricades Kamakan to poor racial slurs shigachin gala protected permisely kamayama zangla wuivang case tasang hairachi. Video footage yangda kala witness with Àthei shurda IGP li assault kasa shnau pavajili majut khawai sadalay da hanga order high khawai duty gada personal pingna ngarangda kala professionalism ina minimum force necessary shichinda yang gasang na Manipur police na hanga. Ladluida ajewi khamataiya Paobing. IGP tempting shangvali kapen maramli Tangkhul Longrei zangda Manipur tribal organizations nadatay na makamya ngavaw haira. Manipur Information Commission li khare shinau commissioner Nungshi Dompi athokpam na office khawung. Ajewi pau hiling ajang haira pau ngana da khlaina tum sai korli Ringyaophi kala khamhai zimikshong sa serani.